Twakaribia nchi ya mbingu kwa Mungu Baba, tusiogope bonde la kufa. Yesu atuongoza kwake, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu, utuongoze tufike sote mbinguni. Wengi katika wapendwa wetu wamevuka mto wa kufa, walifuata mwito wa Mungu, wakahamia nchi nzuri. Tuwasafiri, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu, utuongoze tufike sote mbinguni. Katika mwendo wa duniani walitazama Mwokozi wao na waliacha mambo ya huku, walipendeza Bwana Yesu. Tuwasafiri, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu, utuongoze tufike sote mbinguni. Ndugu wapendwa, tuendelee hata ikiwa shida njiani. Yesu ni njia, kweli, uzima, tumfuate siku zote. Tuwasafiri, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu, utuongoze tufike sote mbinguni. Katika mwendo wa duniani walitazama Mwokozi wao na waliacha mambo ya huku, walipendeza Bwana Yesu. Tuwasafiri, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu, utuongoze tufike sote mbinguni. Tuwasafiri, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. E Bwana Yesu,
mbinguni. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka twongereho indirimbo ya 285 hari abifujije kuko tuyiririmba. Neno la Mungu ndani ya Biblia imetolewa na Mwenyezi Mungu. Biblia yetu inatuambia njoo kwa Yesu Mwokozi wetu. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuangaza, katika mwendo wetu kwenda mbingu. Siku za giza zinakaribia, kama walivyosema manabii. Biblia yetu inatuangaza na kutuonya njia hata mwisho. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu inatuonyesha, nuru gizani ya kutuangaza, katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yetu tunaupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda yote. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza, katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yetu tumeupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda yote. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza, katika mwendo wetu kwenda mbingu. Siku za giza zinakaribia, kama walivyosema manabii. Biblia yetu inatuangaza na kutuonya njia hata mwisho. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuangaza, katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yetu tumeupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda yote. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru
nuru gizani ya kutuangaza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuangaza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Haleluya.